Gimana? Itu tunggu loro ya Pak. Masa betul ya Pak ya? Enggak nak, gak apa-apa, tak rapot yo coba kesana. Foto beduk lah. Terus Pak, tak mancik Pak. Yo. Poso-poso jadwal padet. No job ceramah di kabeh. Manyar. Malangan. Suruhan ambil di sini soalnya. Kayak ambil sagi. Siap, alhamdulillah poso-poso jentok rezeki berah ini. Bisa aja lah. Alhamdulillah. War. Bisa. Piye nak? Cuma senangan. Ora Pak, ojo kuat to Pak, nanggung. Ya wis ah. Wah, lah kok piringe sapa gar? Jangan percaya. Mahlunga. Kletong lali ngulangno piring.